Nabizi neza ko ahantu utuye muri quartier mwese hari umuntu muzi ko ari umuherwe, muzi ko abayeho neza, mwese mwifuza kuba nkawe. Mutekereza yuko yahiriwe ariko mukirangagiza yuko yigize no kubihirwa. Reka uyu munsi twivugire ku bajejeta faranga bayoboye isi. Umuherwe wa mbere ku isi atunze miliyari 347 z'amadolari uvanyemo imyenda yose abereye amabandi. Ni ukuvuga ngo amafaranga ye akubye inshuro 69.4 ingengo y'imari y'u Rwanda turi gukoresha uno mwaka wa 2025-2026. Uyu munsi wa none abaturarwanda turinda kuzuza miliyoni 15. Buri munyarwanda wese amuhaye miliyoni 14 z'amanyarwanda yasigarana miliyari 197 z'amadolari. Yava ku mwanya wa mbere akajya ku mwanya wa kane ku rutonde rw'abaherwe bayoboye isi uyu munsi. Ni bande bari kuri runo rutonde? Bakora iki? Bakora bate? Mbaye ikaze kuri Rwanda ni Hub. Nimba uri mushya reka nkwibutse gukora subscribe, kanda kuri nzogera, ukore like kino kiganiro ugihanahane na mugenzi wawe kugira ngo twibakire umuryango mugari, kugira ngo ibiganiro Rwanda ni Hub ibategurira mujye mubibonera ku gihe. Waba warigize umva ikinyamakuru Forbes? Ni ikinyamakuru cyamenyekanye ku isi cyandika inkuru z'abantu batunze amafaranga menshi, ibigo by'ubucuruzi n'abahanga mu ikoranabuhanga. Yerutse gushyira hanze urutonde rw'abajejeta faranga bayoboye isi. Ku mwanya wa 10 dufite Jensen Huang. Jensen Huang ni umuyobozi wa Nvidia, company ikora ikoranabuhanga, ikora chips zifasha mudasobwa ndetse n'ubwenge buhangano artificial intelligence. Afite miliyari 142 z'amadolari. Afite uruhare runini mu guhindura isi nshya binyuze mu ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence. Ibi bigafasha ubushakashatsi, ubuvuzi no guhanga udushya mu isi nshya. Ku mwanya wa 9 dufiteho Warren Buffett. Warren Buffett ni umuherwe ukomeye mu mateka y'isi. Afite umutungo wa miliyari 144. Yashoye imari mu bigo byinshi biciye muri company yiwe yise Berkshire Hathaway. Azwiho gutanga amafaranga mu bikorwa by'ubuzima, uburezi no kurwanya ubukene. Warren Buffett yigeze kuvuga ngo niba utekereza yuko amafaranga atari byose, uzabanza utekereze neza urebe niba ayo wakoreye ahagije. Ku mwanya wa 8 dufite Sergey Brin. Ni umwe mu bashinze Google. Afite miliyari 150. Afite uruhare mu guhanga ikoranabuhanga rifasha abantu babarizwa ku isi hose. Yateye inkunga ibikorwa by'ubuvuzi ndetse n'uburezi, cyane cyane mu gufasha abana bato mu gusubira ku ishuri. Umwanya wa 7 dufite Larry Page. Larry Page ni umwe mu bashinze Google. Afite miliyari 160 z'amadolari. Yagize uruhare rukomeye mu guha abantu amakuru no kuborohereza ubuzima binyuze mu ikoranabuhanga. Afasha abantu mu bushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima bw'igihe kirekire ndetse no kurengera isi binyuze mu mishinga ya Google n'ibigo bifitanye isano. Ku mwanya wa 6 dufite Bernard Arnault. Bernard Arnault akorera muri LVMH, ikigo gikora ibicuruzwa by'imideli. Akaba afite miliyari 161. Ibikorwa bye byahinduye imideli ku rwego mpuzamahanga kandi afasha ibikorwa byo gusigasira ibishushanyo ndanga muco no guteza imbere ubuhanzi. Umwanya wa 5 turasanga Steve Ballmer. Steve Ballmer wahoze ayobora Microsoft afite umutungo wa miliyari 174 z'amadolari. Akaba ashora imari ye mu bijyanye n'imikino, cyane cyane NBA n'ibikorwa by'uburezi. Afite uruhare mu guteza imbere siporo ndetse n'uburezi bufite ireme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa 4 turasanga Jeff Bezos. Jeff Bezos afite miliyari 243 z'amadolari.
Jeff Bezos yahoze ari we nyir'urubuga tuzi rwitwa Amazon, rukaba ari urubuga rukora ubucuruzi kuri interineti. Ubu asigaranye ikigo bita Blue Origin gikora ubushakashatsi mu isanzure. Bezos yahinduye uburyo abantu bagura ibintu ku isi. Yatanze miliyari mu bikorwa by'iterambere rirambye kurengera amashyamba n'ibidukikije. Gatatu dufite Larry Ellison, akaba afite miliyari 251 z'amadolari. Aya mafaranga yavana muri kampani yitwa Oracle ikora software z'amakuru akoreshwa mu bigo by'ubucuruzi no kwa muganga. Ku mwanya wa kabiri dufite Mark Zuckerberg. Mark afite umutungo wa miliyari 258 z'amadolari. Niwe washinze Meta Platforms. Meta Platforms ni ikigo gikomeye mu itumanaho n'ikoranabuhanga ku isi. Mark afite uruhare mu guhuza isi binyuze kuri Facebook, WhatsApp na Instagram. Yatanze inkunga mu burezi, ubuzima ndetse yatanze n'amafaranga mu gihe cyo guhangana n'indwara ya COVID-19. Umuherwe wa mbere ku isi yitwa Elon Musk. Elon Musk ni we nyiri Tesla, akaba ari nawe utunze SpaceX, akaba ari nawe ufite urubuga rwitwa X rwahoze rwitwa Twitter. Elon Musk afite miliyari 347 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo Tesla ni uruganda, ni kampani ikora imodoka zikoresha amashanyarazi. SpaceX nayo yohereza ibyogajuru mu kirere, naho X murayizi ni urubuga rwa Twitter tuganiriraho. Elon afite uruhare mu guhanga ibishya no kugabanya imyuka ihumanya binyuze mu ikoreshwa ry'imodoka za electrical cars ndetse no gutegura ejo hazaza h'abantu mu isanzure.